lesizwe sami uNkulunkulu engizosiqala ngawe Abraham, no, uzokwenza ukuthi nidlule entweni eziningi, nizogqilazwa for 400 years. Kodwa mina uNkulunkulu, because nginecebo ngalesizwe ukuthi ngizibonakalise ngaso. Bazalwane, siyakhumbula ukuthi ke ayikho enye into esibonayo ikakhulukazi encwadini kaJoshua. Yes, abazalwane noma abantwana baka-Israyeli siyakubona ungalaleli kwabo, siyabona ama-consequences ongalaleli, njengoba abazalwane nathi if singamlaleli uNkulunkulu noma singayilaleli izwi likaNkulunkulu, bazalwane, we will suffer the consequences. Kepha siyabona ukuthi yini eyenzeka kakhulu encwadini kaJoshua, ukuthi sibone ukufezeka kwecebo noma kwezithembiso uNkulunkulu azikhuluma ku-Abraham. Bazalwane, lithi iBhayibheli encwadini kaJoshua ukuthi akukho kwaphutha uNkulunkulu ayethembisile abantwana ba-Israyeli. Lokho kusitshengisani? Kusitshengisa ukuthembeka kaNkulunkulu, ukuthembeka kaNkulunkulu. Sibuye sikhumbule futhi kuPsalms 100 ukuthi uDavid lapho ukhuluma ngokuthembeka kaNkulunkulu, uNkulunkulu ethembeka kuzo zonke izizukulwane. Even in our generation, sanguye ke lo uNkulunkulu owayekhulume no-Abraham, sanguye lo uNkulunkulu obonwe ukuthembeka kwakhe ekubonwa ngoDavid. So bazalwane, kukaningi bebebhala bembonga uNkulunkulu. Yini-ke mina ngifisa ukuyibonga uNkulunkulu kangaka, ngoba nami inhliziyo yami igcwele ukumbonga uNkulunkulu. Ngifisa ukumbonga uNkulunkulu ngokuthi angizale kabusha. Lithi iBhayibheli wenizofunda ama-Romans 5 verse 8, uzothola ukuthi yini le uNkulunkulu ayenza etshengisa uthando lakhe ngami nawe. Lithi iBhayibheli sisayizona uNkulunkulu waletha uJesu kuba sifele, uKristu wafa efa endaweni yethu. Alibonge igama leNkosi. Uthando kaNkulunkulu bazalwane, that is how it's being revealed to us, and that is how uNkulunkulu